Erokamano George Juma kuom report machal kamano kuok e gwenge mag Migori kotenore kod tiyo kod Mercury mabende kore yuago kod jogo. Doho mapacho kwa mondo mi orid kendo kas buche mag jogo motwe kuonde twech kaka duoko chien dhungruok mantiere kuonde twech. Magi nyowach gi moko kuom jotelo e pacho ka inde buo mabende wuok Kisii e nyasi mar dhialo chieng' wuone e piny mangima kama jaod bura mar kaunti ma Kisii Donya Doris. Nitiere dwaro mar bero lwasi mar kuonde twech e pacho ka kendo chiwo hocho ne jogo mantie twech. Ne gichiwo mich ne jogo ma otwe machalo kaka niliamua mimi kama mama county nikuje hapa kwa Male Prison niwaambie happy Father's Day na ile assurance kwamba wanapendwa. Ndio unaona siku hizi mental cases ziko very high. Kuna mtu anaweza funguliwa kutoka prison, amefika, ameserve, imagine, alafu ana commit suicide. So ni vizuri wakati unakuja unawaambia their lives matter and they are important to us. Tumepata nafasi ya kuwafanya wale wanaume ambao wako hapa ndani ya jela ambao ni wengi kujisikia na ile heshima ya kuwa baba ya mtu, kuwa mume, na hadhi yao bila ya shaka esteem yao iko juu sana. Tunafurahia kwa sababu majukumu ya baba hayaishi wakati mtu anaingia jela. Na jukumu kubwa kabisa katika maisha ya wafungwa ni kwamba iko siku tunatazamia kuwa watatoka nje, waende nyumbani na waendelee na yale majukumu yao kama kwa jamii, kama wanaume, kama bwana ya mtu, kama baba ya mtu.